Ja sam sinoć bio kod patrijarha Irineja. Imali smo jedan vrlo konstruktivan, inspirativan razgovor i moram da kažem da je potvrđeno ono o čemu smo već ranije razgovarali, da crkva i kosovsko-metohijski Srbi govore istim jezikom. I nije čudo, nije slučajno što se dešava da ono što govori vladika Teodosije i otac Sava Janjić i ono što govorimo mi se u potpunosti poklapa. Dakle, isto ili slično vidimo problem, a pogotovo crkva koja ima istorijsku ulogu, a uvek je imala, da u ovako, pogotovo u kriznim vremenima, daje odgovor na tako važna pitanja. Nažalost, ova vremena potvrđuju i ono što smo pre toga rekli, da kosovsko-metohijski Srbi i vlasti u Beogradu ne govore istim jezikom. I što je najgore, taj jezik se sve više produbljuje. Oni misle u tom njihovom projektu stvaranja takozvane srpske liste, u kojoj su predstavili jedinstvo srpskog naroda, i to jedinstvo koje polazi od naroda, a ne od njih, a mi znamo da to takozvano jedinstvo polazi od ozgo, a ne od ozdo, jeste odgovor na naše pitanje. Nažalost, to je u stvari stvaranje, produbljivanje krize, podela ovog nesrećnog naroda, korišćenje nesreće radi učvršćivanja vlasti, osvajanje vlasti, a ono slušaju i dalje da se ta vlast koja je na neki način učvršćena preko naše nesreće upotrebi za izvršavanje onih ciljeva koji su daleko, daleko, ne samo od interesa kosovsko-metohijskih Srba, nego od interesa i naše države i srpskog naroda u celini, ali moram kažem i regiona, jer takva politika i takva strategija, predlozi koji su se čuli, oni u stvari otvaraju neviđene sukobe i probleme sa koji će se ovaj čitav region susresti. Izjava predsjednika da smo mi u stvari začetak neke opozicije vlasti u Beogradu je krajnje, ajde da budem, ipak radi se o našoj vlasti u našoj državi, krajnje nekorektna. Mi nismo opozicija, mi smo savest naroda koji želi da progovori malo drugačije. I zašto gospodina predsjednika i one koji nas u poslednje vreme napadaju brine to što mi želimo da progovorimo šta mislimo? Zašto se vlasti u Beogradu plaše grupe ljudi koje iz svojih džepova finansira da bi dobila šansu da kaže svoje mišljenje? Pa zar nije demokratski da postoji drugačije mišljenje? Zar nije demokratski da i drugi kažu svoje mišljenje? I u tom, da hoće u startu da se zaustavi bilo koji drugačiji govor, govori da se ne radi o dobrim namerama. Imali smo priliku da razgovaramo sa predsjednikom. Ja sam i kritikovan zbog toga, i od prijatelja, i od onih koji se sa mnom ne slažu. Šta ćeš ti da razgovaraš sa predsjednikom Vučićem? A ja sam tada rekao, a i danas kažem, nažalost, mi, kosovsko-metohijski Srbi, moramo da budemo uz vlast koja trenutno treba da nam obezbedi egzistenciju. Ali ova vlast nas je dovela da mi moramo da progovorimo protiv nje, jer ona ne želi da obezbeđuje egzistenciju ovoga naroda, nego želi da iskoristi poziciju i da, u stvari, ne pitajući nikoga, rešava problem kako ga rešava. Mi smo živi ljudi. Podela, razgraničenje. Pa nije to od 100, uzmete testeru i sada režete i kažete, evo, podelili smo se, razgraničili smo se. Narod je živ organizam. Te podele, ta razgraničenja će boleti. I pre svega ona će ići preko pleća ovoga naroda koji ovde živi. Meni je posebno drago. Neki naši prijatelji sa severa nisu došli, ali oni misle
kao i ovi naši prijatelji koji su ovde sa severa, što su danas došli da zajedno progovorimo ne razgraničenju i podeli. Jer mnogi misle da Srbi sa severa jedva čekaju da se otarase juga kako bi njima lepše bilo, a oni odlično znaju da su tek onda u pravoj katastrofi. I razgraničenje, znači razgraničenje se vrši podelom, razgraničenje je strategija, a podela je, da kažem, taktika, način, metod, znači da sve što je južno od Ibra treba da pripadne na početku nekoj krvnjoj državi Kosovo, a onda kasnije i Velikoj Albaniji. Dalje, ubacivanje u igri da se razgraničavamo sa Albancima i na jugu Srbije, ništa drugo ne znači nego da se Srbija osloboditi svih Albanaca, tako da će Srbija biti etnički čista od Albanaca, ali da će Kosovo zadržati 80.000 Srba koji će uvek biti za njih remetilački faktor. Šta se dešava u takvim situacijama? U takvim situacijama isceniraju se sukobi, naprave se koridori, neko plati životima, ostave svo bogatstvo koje ovde imaju, ostave grobove svojih predaka, ostave crkve i manastire i tako se završava. Oni misle, priča, ne. Oni koji imaju tu strategiju treba da znaju sledeće. Ako moramo da napustimo naša vekovna ognjišta, uz njihovu pomoć na taj način, moramo da im poručimo da mi, ako moramo da odemo, sve što moramo da ponesemo, ponećemo. A morat ćemo da nosimo i naše grobove naših dedova i pradedova, jer nećemo kao kukavice da pobegnemo, a da grobove ostavimo. Pa doći će, kako? Kao što je Veljko Odalović iskopao očeve kosti i preneo ih u Beograd, na Orlovaču. Ovo kažem da bi upozorio vlasti šta sve može da se desi i da od te njihove strategije odustanu, nego da razgovaramo, da tražimo rešenja. Jer ne postoji varijanta u kojoj će ovaj narod da ode, a narod uprćen sa kostima svojih predaka zapalit će ostatak Srbije. To nam nije potrebno. I od te strategije, te politike treba da se odustane. Treba dobro da se analizira šta sve može da se desi, koje su posledice da bi mi mogli da na miru ostavimo da oni koji tamo danas žive na miru. A ja ću da završim s ovim, da posjetim na legendarnog Đuru traktoristu. On je čini mi se u Skupštini Jugoslavije otišao i negde oko pola noći kad se tražio reč, onako 3 dana je čekao, zarasu bradu, traktorista, seljak, rekao: ili će sva deca da spavaju mirno, ili će sva deca drhtati kao pruće, kao što i naša deca danas drhte čekajući odgovor, istorijski odgovor za konačno rešenje koje nudi Vučić. Hoću da kažem da nema mira sa pogrešnim strategijama i zato mu odavde poručujem da se vrati onome o čemu smo već razgovarali, da sa konačnog statusa pređe na proces rešavanja. To nije zamrznut konflikt. To je jedan proces u kome treba da se ovaj naš narod ovde, koji živi na Kosovu i Metohiji, nacionalno, politički, moralno, ekonomski, socijalno uspravi, a ne da bude demoralisan govorima koji kažu da smo Kosovo izgubili davno, da mi ovde nemamo ništa, da u Čaglavici, iako ima 150 kuća, ima samo 20 kuća, i tako dalje, i tako dalje. A zašto? Da bi se poslala poruka ostatku Srbije da ne vredi boriti se za Kosovo. Pa čak i nijednoga kada ne bi bilo, ovde postoje naši manastiri, naše crkve i mi sa ovo skupa dajemo još jaču i energičniju podršku i naše vladiki i igumanu Savi i monaštvu koje danas zajedno sa nama istrajava i trpi sve ovo što se ovde dešava. Hvala.